He puka mātauranga mana nui kei roto o Ingarangi, kua whakaputa pūrongo i roto katoa i te reo Māori mo te wā tuatahi. Nā te puka mātauranga e kia nei ko te Journal of Ecology, taua pūrongo i whakaputa, hei tā te hunga ihu manea i kōkiri i te kaupapa nei. He mea nui kia whai wāhi mai ngā reo o ngā iwi take ki roto i taua puka mōhini. Nei rā te pūrongo a te o Kiwa McLean. E horapa tonu ana te reo rangatira ki ngā kokoru o te ao, ko Tākuta Smith te kaiwhaka Māori i te tuhinga, i nā te toru o ngai Māori i te rāngai pūtai ao. Mai rāno a tātou tipuna he kairanga hau, he kai pūtai ao. E huri i te ao, e huri ngā tikinga, ka huri mai te ao ki ngā mātāpono, ki ngā mātauranga o te ao Māori, hei oranga mō te ao pūtai ao. Nō reira he hina tore tēnei I ae nei, hoi no a tōna wā ka whai ao ka ao marama. I tukuna e Horangi Buckley me ana hoa mahi he rangahau ki te Journal of Ecology, e hāngai ana ki te pānga o ngā ngārara ki whenua pātiti I te Waipounamu. He mea whakamāori hei whakaawe I te hapori pūtai ao ki te mana o ngā reo take. The motivation for me to publish in Te Reo is as a science educator. And so one of my roles is to try to encourage diversity in our student body here at AUT. And I think that when people hear their own voice or different voices in science, it can contribute to that diversity. Me te hae whakaawe ana e nei pukenga kia nui ki atu te whai wāhi o te Māori ki tēnei rāngai. Only about 1% of Māori who enrol in tertiary education do science. We need to engage more in science. We need to engage more in environmental management to keep the culture alive. Because by cleaning up our water, we're not just cleaning up water, but we're keeping alive the mātauranga around Waiora. We're keeping alive the tikanga associated with it. Polluted water, waimate, cannot be used as tikanga. Tērā hoki te kōrero e kore haere ana te pīngao I ngā takutai. We're worried that the plant is heading towards extinction, and so we need to understand the biology. And so to do that effectively, we need to understand the mātauranga that underlies how the plant is used. And there's a flow between the two, between the creative side and the scientific side, and those two things can inform each other. Mohoa nei e aru tauira Māori ana a Buckley ki te arotake I te tipu o te pīngao. I nā hoki rā he hononga tā ngai tō te Māori ki te whenua, o tirā ki te wai. Te o Kiwa McLean, te karere.